Parbaon no agree apa nagugot iti kamote mangisaan sa agiwayway itinuangan nagaget ni Uncle Bertie natari pato iti dingwe pagulida na nasken ang tuladan awan ganyan at panog inaldawlat na asong malog uray maka sinit pa iti podon nakaragkad lata uray at dasago panit na agpastor nuang iti panakainanana kasta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti maleme tati kayat na rumang ay panagbiage nunalpas tirara ete apa nagbiro panggedanen alatiro tadandanen panag-aapiten ngem apay tanalita taabagam nalpay hindi na amuam ti presyo iti pagay di Uncle Bertie di pa'y umisim na panpagket di nagiinumin ngem kunana sumulit ang next grabe sumaruno ang panagtatalo raep ket seka ket imaton doble pa'y ti presyo ti abono awan pa'y ket nanong regasyon de gasolina iti padano di Uncle Bertie nang isalda taltalon dinansa ang masakan na di makirin iti pamilya na di baro nang agpaspasaket ng asawan nagragsak ti pagkasar na balsedito'y balsedita ngem nalagunan tay may sanga hektarya kasta ni Uncle Bertie sala sumangmet no ti malemen anya narigat di malarumang ayen ada na pukong ni Uncle Bertie isupay yan nagpagpagatas alatiro madlawalo magayen ada may sa amalen nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkakape nakamuleng-leng awanen iti matalon inaami ang nalagon awan pa'y ket-ken kwa namang karipaton Parbaon no agree na panagugot iti kamote idi sumangpet si malibugan ni Uncle Bertie dagiti anak na agraman apugo na nagraranada na pandimisita dagkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaken ko na adan inhenyero doktor ken apugada ni Uncle Bertie anyang taobrana kasta ni Uncle Bertie sala sumangpet no ti malemen pindain nan anak na ang pasiyari nalagunan ti dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyon initi balay na sikangay karuba ang mamungkat isuna ni Uncle Bertie tatangday isuna aramin iti amin kadatay nga anak na at subalit ay kumamit kenkwana ang subalit ay kumamit kenkwana